Are you planning a pregnancy? Then preconception, you should know the 4 important points. Start your folic acid tablets, get vaccinated against rubella, stop your alcohol and smoking habits completely, start a balanced diet at least 1 month before planning a pregnancy, and check your blood sugar level, thyroid status and hemoglobin typing of both husband and wife. Ngut ki briew kila sya pendeng nagatin bat sya panya kejat bat sya penjak buram hak shnong Umrit hak distrik Ribhoi. Tang nang kadau balami kejeng keno bakini ki ngut ki dan keti hak ban ai ksuid bat le sniew ka wekalong yeng hak ne ka shnong. Kini ki ngut ki briew ke bela sya penya bat ten bat sya penya shnong ki kentho bi arngut ki long kemie kata ikong dilen nong plang ikong shidalen nong plang bat uba han sokwai ki ba na kadhor. Kat gum kejing itu orang ba shnong ka Umrit uba efnas tangkiu le itu bagane kejing ja kala jatang na kadau kejing keno tu udiang jong kini ki argut kilong kemia na ka klau jong ka kong shuti nong plang tak hadu blami kejing kan at ka bajor pha bala keno ru baga kong dilen nong plang baga kong shidalen nong plang kilalet ban pha le sniu ka long yeng jong ka kong shuti nong plang hau ba han sokwai da ka belet tep ya ki pleng. Nagliang kinong shnong rengkat ki bor shnong kila pynshitom bat penleran kini gilai ngut hadin kejing toket bat kejing plahok jong ki balalap ru iki pleng ke belatep ban le sniew kalong yeng jong ka kong shuti nong plang kum ta ka shnong kala shem ngene kejing ai pynshitom da ka pyntied tirng kum kadak ban ajing sneng bat ban pener ngieu ki shnong ka thau ndrai kim shem la shem pat ga an halaki kiti da ka basho badat yaki. Kaum kimne ba phagi bale athi dang ba ngi kita long watit ide ba hadu kanong tang ba kwa ki bale dang ba maru tang watep si jaka limo phagi ru lai tli lai so jaka je bi ha ni jumut tang bale bale lagi ha hol re ale lagi bi hayim guru wa hayim sargar wa Kalau jaka pak gitu pak ya. Baik soal juga. Ani. Aying dayung sardar tabang ong ni sampai tu ngau nyan ong ni tiap yang sardar ong ni dapat yang sardar.